Hei hi kumsang ni som pathuma Ballon d'Or ceremony ania. Kumsom ni pariat mi Cristiano Ronaldo in Ballon d'Or adon kumkha ani. A ilpui Lionel Messi le French winger Frank Ribery te don khalin award te don nu hian mittuinen lom thu asoyani. Hei ta chang ringot po hian Ballon d'Or award in ngai hluta hlo zia kan thiam thayang chu. He award hi engtiang chi aro pui nge ani a. Engwanga footballer tin te hian dong chak nge ani. Adong tu turte engtin yan Thlan chwachin du sakbik te an nayem tunjuma hian Ballon d'Or chungchang kan en hodon ani. Wana ithak tak mahin mizo chonga le lin film le serial shang te mani mobile phone changa en mai thai turin zo stream chuan Android application anron siam chuak lau mai le video fia fai chatak mizo chonga le lin film shang te hi en vedo ni chuan zo stream application hi Play Store chang khan lo download vela subscription base siam ni in I subscribe nuwa I film do to I nzz to mai don nia. Sangkazakwa somnga paruka sports writer patni Gabriel Hanot le Jacques Ferranten anbo saichan Ballon d'Or hi football player mimalina award ta don thei sang ber ania. Award hi football season kumliam ta ache thaber nena hlan chinani. Kumsang ni somni covid hun lai ti lo khatchuan kumtin sem chinani a. He award hi French news magazine France Football in an hlan chin. A hlan na ceremony po Paris a nei chinani. Kumsom sari vel liam ta dayadin ni ma sela tun hnaya ronro pui chau chawani a. Kumsang kazakwa somkwa panga theng khatchuan European football player te chawin andong theya. Sangni pasari achang khan Kovel Puma player te ahuap ta ani. Kovel Puma professional football player te chu nominate thei anni veta. Tichuan kumsang ni som pariat khan me chetan Ballon d'Or femina semani chan veta bok. A award le ceremony mandan te ain thak zela na thok te anlak bela thopui te an nei chana. Sangni som khan FIFA le France Football magazine te chuan Ballon d'Or award le FIFA World Player of the Year te hi kalkop tir anrem tia. FIFA Ballon d'Or award tia aming po wani in sangni som machanga sangni som panga theng khan ankal dunani. Hemi wanghian Ballon d'Or chu alo larin ngai hlut a hlo ta ema nima sela kumsang ni som paruk khan anin rem na chuti topin Ballon d'Or le FIFA te hi anom shang le ta ani. FIFA Player of the Year award a oma Ballon d'Or po France Football magazine in anfan le ta bok. Kumsang ni som ni pathum khan France Football magazine le UEFA te in bia in award ceremony boy puidun anjota award dong thei tura an endi khun chung hi ama chuan kumtluanin ani china. Mase kumsang ni somni pani achangi ro khachuan oka sachanga July thleng chau an ento ani. A award le ceremony omdan te in thak jingviaw ma se Ballon d'Or hi football khovela chuan mimalina adon thei sang berangai alani ta thawa footballer te tan chuan Ballon d'Or don chu top player ni natluk ania anlar na konga po kongrawa su le bok. MLS sponsor tu Adidas le Messi ten contract an sign chumpo khan Adidas lok na apianga Messi an lo anei vezelani. Footballer le athletes te hi sportsman tia shat anni sakli alawa anthiam na mangin celebrity kanti zingami anlo ni ta chin. Infiam mi achanga milar hanni thei chu ahar sa in aro pui tak zeta anlar nuwa sponsor tu annaya deals tele contract thatak tak thengin poisa lo theina peng tam tak anlo nei thei phachin. Mase mitinina image right kanti anghi anni tan chuan aboy thak to china anming thalak until du tele anma ni brand te tunlaya chuan kan sha in kan nei thei vek to ani. Kumsang ni somni pathum khan French football player Kylian Mbappe chuan French national team te chu thla alak poidu lava achan chu French Football Federation tenen image right chungchanga inti thiam launa an nei wangani. Image right baka media hype a vele boka football khovela chuan English media te hi an larin a hwa pazau pera chu chuan player te professional profile ati sang lo thei lawani anti theimi alo po ti antum pha china an lar na chuan an hlotlin na po aro pui zwa zel chin. World Cup anlakte trophy anlakte reng hian team tele coach tenen anin to mangai china chuwangin kumtina khovela footballer thiam berdon thei Ballon d'Or te ang hi a hlubik em ani
he award dong tu te hi chu brand changkang tak tak te pon poisa tam tham tak an offer rank china chu wangin Ballon d'Or dong tu te le dong thei tura minglang ve to shim shim te chu Milare an ningal to pa an malam hun a eng hle ani Ballon d'Or dong tur thandana hian thil tam tak paltang angai china sangka zukwa somnga paruk le sangni paruk inkar kha chuan athang tu te hi football journalist thu khom ania UEFA noya National Soccer Federation ami te anni sangni pasari nu kha chuan specialist journalist te anom beltira national team coach le captain tenen candidate te finally satan nomination board te an poimo bawk mi somni pathuma tanga somthum vel anni china voter te chuan candidate panga an thlang chuak turani a an top candidate te chu point nga an peya adot tu chu pali pe in chutiang zel chuan an ti china candidate point musang ber chuan Ballon d'Or adong ta china ni mase kumsang ni so ma chang kha chuan electors ten ballot pathum chau an thak theita a an mi than te chu point nga point thum le point khat te an pe ani Ballon d'Or hian player chaper chu engtin ngen than thiam I han en vele te ang kumsang ni somni pahni a dan an thak ma kha chuan voter te chuan thlasom pahni chunga mimal le team performance te an en china championship a ne na an chan te an skills le unfair play dan te field ta anom lo nuwa an che dan te po an en thawani kumsang ni somni pahni nulama chang chuan qualifications chu langai rengma se kumtwa na an performance en to lovin season cut performance chau an en sakto ani alandan chuan a criteria apa ngai via we intimate thei kumsom ni chunga adong tu te po anin thak na save thaumaya professional football league somli a oma Europe league lian berber te han soidon chuan England France Germany Italy le Spain te hi vote musang berte omna ho chu anni deuh ber kumsang ka zakwa somkwa panga achang khan Ballon d'Or dong tu le a top 3 theng thei shim shim te chu league dang zong zong a hin top 5 league ka an khel na sabika award om tirvel khan league tam tak an entel china mase hun alo liama adong tu le a top thleng phachin te chu league lian palia khelte ani tang puito Spain La Liga a khelte an tam berani Spanish club lian Barcelona le Real Madrid te hian sangka zukwa somkwa panga achang khan Ballon d'Or dong an lo nga ber to a chung te chu Ronaldo le Messi ten an lo khum dai to ani sangka zukwa somnga hun lai kha han thlir le tila player cha Alfredo Di Stefano le Ferenc Puskas te kha Real Madrid ta an oma hun alo liam zela club te naw le league lar fak lo te an re chana club lian AC Milan le Bayern Munich te chuan Ballon d'Or dong tu lo nei ve nual thoma se league te naw club khel te po in andong ve fo chin tunla ero chon chu tiang chu ani to lem lo chu lo le chuan Ballon d'Or to palang phachin te nationality le position te an en chin boka nationality le makan endon chuan Ballon d'Or dong tu te hi nam in anglo an ni thlo a sangka zakwa somkwa panga a European ni lo te po in award andon ve thaya changkha chuan Argentina le Brazilian mi te a dong an tam deuh bi kani mase thil pakhat Ballon d'Or fair lo melna nia lang chu adong tu tamper te hi striker an ni wangani football hi team game ani angin teammate te nena inlung rual taka om thiam angaya goalkeeper le defender ten opposition ina anti goal launan an veng china striker ten le lama ti goal ngei tumin an bengar ngar bawk midfielder ten apani in an veng kop chin heng hi awai hian poimo veka striker chatak te lo chuan team an chak theilawani anti chin position dangte tan chuan thiek om ve tak chu ania sangka zakwa somkwa panga achang to khan position dangte a hin striker de hlerin Ballon d'Or andong china defender pathum te chawin an ladonga goalkeeper a phe chuan pakhat che in aladongani fans le industry ten striker an lombik na a hian broadcasting le commentator ten mun poimo tak an lo a atam soka chuan field pum tilangin overall in kan muchina a goal ve thongero chuan an zoom chianga a pet goal tu in fakahlo a mi zong zongin an cheta chin a goal khung tu le a goal dan te an enleta amimal takin an lar ta chin ani a en tu mi puiten goal chu a poimo bera nga hin ati goal tu che an ngai sak ta chin ani he award chungchangah hian soineu atam ve chin le a
sangni somni pakhat khan avot tu ten du sakbi kan nei angin athang na sato hle a khami chum khan Messian Robert Lewandowski aya award adongani kha kumsangni somni pathuma po Messi bokin Manchester City ami Thlan ayin adong le a heng kumni a te hian Lewandowski le Thlan te don tur kha andu sakwangin Messi an vote lingta angin athang na sa hle ani football community chung lama changemo pon lama chang po in clear ta ila thu thang chu adik reng nge diklau ti sha thar takani a Messi le Ronaldo ten an lar zwal bik wangin L2 an nga hle a abik takin Messi hian tun naya adon le wangin L2 anga le zwal hle du sakjong an nei anga po longai ta ila Messi le Ronaldo te hi football player chaber te jinga mi anni ti chu tu man kan hailo sangni somni pakhat le sangni somni pathuma po khan Messi kha ache thahle a sangni somni pathuma phei kha chuan World Cup an la hial ani kha chuti chung chuan voters te khan engting ye Messi hi Thlan le Lewandowski ayin ati thazo ke anti thei ti Messi Ronaldo and the Politics of Celebrity Elections Cambridge University in online anti chwa khan scholars te chuan football fans le Ballon d'Or voters te hian du sakbi kan nei ani antia mi in politics kovela po party du bik anaya achan tlat ang hian anni po in chan bi kan nei ani anti ani no pante ta changa football en chinin team du bik alo nei ta a alen hun thlengin kha team thau kha ani achan du don ni an chung kwa in an chan alawin ang vek te po ani anga an chan lo laman chak changin an lo thin rim puyanga hetiang che hian Ballon d'Or voter te chu lo ngai ta ila athiam zok a hin an chan lam zok chu an vote ve mai don lovem ni player thiam zok tang po lo om ta sela ti in an zia kani kan chat angin footballer thiam tak tak chu an tam nge mai Messi le Ronaldo tluka khovelin an ngai san hi chu an om lova Ballon d'Or an dong po hi an phu ema voters te po in an achievements te mo sakin an vote ve mai te po ani thei thawani Messi an Ballon d'Or adon don khan a hlan tu kha David Beckham a boss ni thar chia kha ania World Cup achang riang po khan han clear ta ila plan lok te po a ang viawani nima sela fair taka vote tin ni in voter cheril ro ero kan va she thai chuang lava nima sela thil chiang takero chu footballer te hlut na tak tak zok hi an award don tam lama ni lavin an fans te nena in lai chin na tha an siam dana le an nun phunga ani zokani Milarte news silo subscribe vela video tharapiang ilo mu zel thainan notification bell kha ilo on tel ngei bok ton nia hudman nuam vek ule